Nang tum ki po teng pen nilang tang lo ko thoi mir lok. Sorry. Ke thoi mir lok. So, what is my experience about the short movie? Kumad mat si bang so short film long ke duma. Lapen alang tum ko PPC eklen ma. Lapen an partan alang tum aken nang short ko pima ke du. Labang kene already done. Go and check this video. Unat sila bang so lamar jana tim dupan ke pekeng nang lang ma. Lale lang na. As per my side, okay? Nila bang so video long isilam than kailo. Labang so alam marjana pan script ipona ke Rakesh Rongfar. Lapen a director bang Robinson Tiso. Ai neng nang ta nang so phili. Ni ta ni so phili lasi. Nang so le so pinso ni so le so arlo pulote pachitong vek nang honeng ho. Labang so asina bang lake a director aning ke hang kono ke bilone mate a script no ke do kokone mate atumu no ke do kokone. Ate labang so asin na bang ke haimu alam marjana mate haimu atumu long pen chinglet koi. Bang so atumu long bang dolo ne avelo ne. Bai neng itum bahini aki sun ke boy ke. Lo han ta nang ripi bang ave itum den lo. Oi tine. Lohan tanang ripi bang ave. Jong si lason plutang te laso penan ave ma. Jong si ave plutang te amu het nang ikpu ke hang de kang ke kumar lo. Oi. Lili neng han hani ri hang kon jipu abang ri malaho. Ne pachu le bang so video long da pulo. Latum bahini ke bihek penta jura per lapen chinghon pe. Lasi at hedung ana por bang ke jepang ri dedlo. Sita labang so la marjano bang ke kopisi manje. Let's see. Nangke na ong hem piso men dodun ke piso long le. Labang so alam marjan so a script tok bang tong ke chok chelu ne mate class 8 alu thui long ke du thire marang atumu ke tok bang tong ke chok chelu ne. Mate ke thoi mir lok po bang akapre ka tumu tong ke dulang ne. Lasi hula class 8 alu thui long thire marang atumu bang ke long biram ingti ka thar se ke tok. Lasi labang so tumu bang kono antong ke chok ne kono antong ke chok chelu ne labang ke thek muchot tum pa keng do na sonte. Sita non bang itu marong long bang ke sar muchot arleng ame delo posi labang so tumu pan suspense bi kopo. Nining ar lo ba. Kuma tong hok lo ni putek ke delo. Ate luthui lo ateng ke jong si hula so ke thoi mir lok po tang te haja be ke nimsum pi pen chepang re det. Sita whatever. Nangke ene si rito su pihane ke mendon lo. Nang tu bihek pen ki juirap ke damrap non ke bang han ni hang rito su po pen si bang ripang don po. Latum ke dora petang dele ko son si ni hang ri chu so punang ke hang don la. This is as per the book. Aputhak ta neng pineng so si lam chaka chi pi thula han ke ri damalo. Jong si la son protang te ha imu atumu pinak nang nak pudi. Ni tadampu. Itu ira berapa mir tado. Ni cepang thai dampu. Labang ke tumu alam lo he. Jong si la pala ning ke dok protang te pondet non te mati. Pot si chiru ira nang la. Pondet non bang hang dun pu po ling le. Bai nang nang ke dog de nang nang ke hang he pulote an habit haram kanting siring ke nangote kang nang le hem le nang ti tami nang war tami. Jong si non tikang rok protang te mo ke thoi long haja be ko son lo ke dun po. Labang ke katapa ko pi po si bahubali ho pathi dot po teng po. Mate aha warte na ke thoi mer lo ka tumu se ka prek ma pon vedlo. Warmo ili tumki richu yan cepadona bukalilo nilisu pike acham dam elu. Wo mat si acham dam jo. Sita lo thui long ateng protang te nim sume pi ke so chulong lok pen si apran ke dam. Sita kuson no ni. Kopisa lo bang kengdung sa poto. Richo so pichilot lo lasi richo don suri arat atumanta panglu pangthiji aphan apya den da paklem heron ne dalo lasi nang Ki thoi mer lok along haja be ke arlo su kelong dun de penaning ke gali. Sita apiso ki thi pen si aning ke oi. Koson la klang tane lo ke. Story and the films khatam ho gaya. And waiting for the next part. Sita non alang tum kapak lang ke thoi mer lok bang ke ko dan ne pen hai mu pen ka sirap ta do ko koson mate ka chinglet ta do ko koson. Mate hula so hut ke ning pining sota chingki un pe ge pojo lama pon vedlo. La si lai hoi alam the phan bang ko mane inut bak pakliar son de miss senji. Hai mu tumu pen ka chinglet pola bang ke ning pining so ka chingki bi hek pen ke jurap arlo so ke long dunde apu anu ka prega long hor dun jet la hai bang ke hai mu pen long si ka chinglet ason si thegam la. A story bang ke I'm not satisfied but also I'm confused too. Sita ke bang yelang ang thundo ulang apot la si chong Hong Kong na. Now let's talk about directions. Direction ta non tong ke chenglang ne mate aprang mana dulu ne. Sita me masap so dola ke pekeng nang je.
Sita non la so parlong pena bang ki editing meta pacok det sita pacok sedet. Editing ke chok lo sita mupen ki person si pakeng prui pajat lo. Lapen acting especially bang ke kiara phande athela chetang mu chot mati ha. Timung pipina apa si korpi pun hang det podei. Lasi korpi nang ke real salam ver pina ka bang porsi nang lam the ate od de koklo. Lasi la pusan lam the bang film long bang ke chelon le dal dei. Lapen nang bang chijok ver nang phun paklem ver bang ke kalilo. Lapen hula cameraman bang da cinematic shot and chatang je podlo. But anyway, I'm waiting for the next part. I'm excited to see that. And I hope it's enough for today.